Last content ato bade gitunga sa tuwang kabukiran bade. Ug maong karon bade aw magpadagat na puta diring dapita bade. Ug maong di na nato nilanganon tara ubanta. Mayong adlaw diha bade. Mayong adlaw pud Loy. So karon bade another video na pud sa atong adventure bade. Murag naa din mo sa dagat Loy ba? Awa jud ka na sayop bade. Ya Loy sa pamigyolan nimo diha Aw Loy. relax na ita diring dapita bade. Kay medyo layo-layo pud atong gibiyahe bade. Ug taud-taud kay na kumpleto na ang tanan niya niabot na pud ang sakyan automatic sakay na ta diring dapita bade. Murag pampo pa rin sakyan Loy. Ug wa jud ka na sayop ana bade. Matay Loy asa man bata mo Loy. Ahum na nalaman ning video bade. Di ba makaingon ni kag bagtika man di ay bade. Ug samtang natasulod sa pambot bade, amatik po ning video na to bade, di po ni pwedeng mawala bade. Matay Loy first time pa na nimo Loy no. Awa jud ka na sayop bade. Nya Loy nga mo ka nangagad lagi Loy. Daon sang pagkaunsa bade nang gihagad ra punta bade. Ayan giha. Ug kinaplastar naman ang tanan bade, automatic larga na ta diring dapita bade. Nya bade wa jud ko kasabot sa kong gibati diring dapita bade ba. Unsa man dong gibati dai Loy? Excited bade nga napoy gamay ka kulba bade ba. Namigol ba ka Loy? Matekin sa may dili kulbaon bade. Ug simbag og matakiling niya tong gisakyang pambot bade ba, matay di ra ba ta kabayo mo langoy bade. Tandawar sa nang dagat bade, blue ra bade ba. Nya simbag og matakiling niya tong gisakyan bade, automatic goodbye ang tanan. Naunsa ba? Ug matik i-shout out po di nato ning nagmanihos pump boat bade. Shout out nimo diha bade. Matay Loy lami as tubig diha Loy ay. Lami na itubsok-tubsok Loy ba? Aw mutubso ka diri bade. Aw sigurado bade di na jud ka makita bade. Kulbaa ba lamang Loy? Ug matik di po nato kalimtan i-shout out po nato ning mga uban nato ani bade. Shout out di sa ijo diha bade. Ug karon kay medyo happy ta maabot sa tong destination bade. Aw matik hinay-hinaya na dayon nagbugsay sa nagmaniho ning pump boat bade. Matay Loy wa magaling mo kaabot Loy. Feel na ko Loy gana jud ang lugar Loy ba? Aw pirting ganaha bade. Ug karon bade kay niabot ta bade, aw matik hinahini po na sila plasters mga gamit bade. Matay Loy wa man lagi kay daya Loy. Aw kay ako may nagvideo bade. Nah, naunsa ba? Ug taud-taud bade, automatic video din sa tong palibot bade. Lami lagi diri bade. Nya sabayan pas tubig na perting tinawa bade ba. Di ba makaingon lay kag diri kan siguro ko puyo bade. Naunsa ba? Ug taud-taud bade, automatic plaster na dayon ta para sa lamon-lamon bade. Matay basta lamon-lamon Loy, di ka padaog Loy ba? Automatic basta lamon-lamon bade, aw atraka ta diring dapita bade. Ug kay na plaster na ang tanan bade, automatic sugdan dayon ang lamon-lamon bade. Ug paguman sa lamon-lamon bade, automatic suroy ta diring dapita bade. Matay Loy mawaya ka diyan Loy, na sigurado Loy di ka jud kabagtan Loy. Mawaya si Loy asa man din ang kapita dai Loy? Ug sa gusto di mo anhi bade, diri din sa Camilan Mini Resort, diri sa Taganaan bade. Medyo layo mo di ay Loy. Medyo layo-layo bade pero sulit jud karadzaw bade. Kay pwede diri na nimo lutoon ang imong mga dalang lutuonon bade. Nya pwede pug diri ra kan pud mo mag-overnight bade. Ug taud-taud bade, automatic sa katas-taas na bahin bade. Nya matik pud ning sa likod bade, automatic picture pud sila diring dapita bade. Nya bade murag naapot ilang hugot diri bade ba, matay nakalimot man ko bade. Matay kalimot kog picture bade. Ug taud-taud bade, automatic sa kana dayon tas pinakataas bade. Matay bade ganaha lagis view lagi diri bade. Makita jud nimo kaganas color sa tubig bade ba. Matay Loy mahuyog gani ka Loy. Uyog si Ug taud-taud bade, automatic sugod na dayog humol bade. Ug taud-taud na bade, automatic sugda na dayog ambak bade. Nya Loy wa man lagi ambak lagi Loy. Matay balik maambak ta bade, di ra ba ta kabayo mo langoy bade, matay lisod na bade. Naunsa ba? Ug diri sa kutaman bade ha, kay maligo sa ta bade. Tao sa likod. Nya ko asa pud ka Loy. Matay bade, di na makaya bade, perting tugnawa bade. Ug taud-taud bade, kay wa pa sila na kontento bade, automatic ambak na pud sila darang dapita bade. Matay Loy ambak na Loy. Matay murag layom-layom na darang dapita bade ba. Nya pag ambak na to bade, basig di na ta mutunga bade ba. Mo na gidangat bade. Amatik Loy goodbye ang tanan.
Hug paguman bade automatic balik taglamon-lamon diring dapita bade. Liberty yung kutuma pag magligo loy no. Autumgots jud bade. Hug ayaw de mo kalimot og pag-share ani na video bade ha. Kay para ta kay makakita bade ba. Automatic na loy. Hug diri ra kung pug ko siguro taman bade. Hug sunod na pud pohon bade. Bye-bye.